Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дети. Біз кеше өткен жаңа сөздерді қайталаймыз. Мы повторяем вчерашние новые слова. Дүкен, магазин, парада, пойдет, саябақ, парк, барамын, пойду, қайда, куда. Номер 1 тапсырма. Первое задание. Суреттерді ата. Назови картин. Саябақ, парк. Ол саябаққа барады. Он либо она идет в парк. Ол үйге барады. Он либо она идет в дом. Ол мектепке барады. Он или она идет, направляется в школу. Ал енді диалогқа қатысамыз. Ол қайда барады? Ол дүкенге барады. Ол қайда барады? Ол үйге барады. Если вы заметили, ребята, мы не говорим үй, дом, саябақ, а говорим с окончаниями. Біз үй, саябақ, мектеп сөздеріне ға, ге, қа, ке қосымшаларын жалғап айтамыз. Енді осы мысалдарды пайдалана отырып, сендер мына суреттердің атауын көп нүктенің орнына қойып айтып көріңдерші. А попробуйте сейчас вы вместо многоточий ставить название этих картин и составить предложение на казахском, куда направляется наш друг либо подруга. Сонымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. И на этом все. До встречи. А кому не лень, ребята, выполняем задание в прописной тетради номер 2, соответственно, к нашей теме.